Lakot ya baro asya kasya lingdo right kasnong maulam naduk kapor kan arbaji shiteng sngi jong kasan tarik uyayong arajar arbusan. Ha kapor nyo baji janmit pat kan sedang ka hausi bumper ha ka baka price kalong sanlak tingka. Kador jong tiket kalong lai spa shi tiket bat kat san spa shi. Nakajingbom hon halor kajing sha thung ka Professor Sherwin M. Sungo kum ka Pro Vice Chancellor ka North Eastern Hill University ni hu bakantop ya kiwe ki kenrom kenram hapo ka Tega University kala penlong ya ki samla pule ka ni hu bakantop ya ka Khasi Students Union ni hu unit bat ka North Eastern Hill University Students Union ni hu su ban pike mat sha ka sarkar jala bakan tukular halor ka ni ka kam. Kini ki samla pule ha ka jing persang jong ki ban pen sngo sha ka sarkar halor ki jing e ka baki mat kila lej ban bo ya ka copy dorkas hakim menteri ka sarkar jala bara khashi tere uya yong arja arpusan kila 1 point hapo ka office try kam ka Dr. Maisel Amperin Lingdo ka menteri beri khmi ya ka tanat ka kot ka khya banyak kran halor ka te ka mat Habakran sikilat pathai kubor usamla Sandy Sotun u President ka Nehu Su Uloong. Bakim dan kajing persya halor kajing sya thung Pro Vice Chancellor ka Professor Sungo. Henry karukom thung pat yaka ka long ka baklam yat lingba ka Executive Committee jong ka Nehu. Nalor kata Uloong ru baka kenram ha kate ka school ba kala yat mentala bon benai. Henry ka sarkar kampat la ban le ai kumta ki kerpat baka sarkar ru kadai ban le ai halor kani ka man. Nakaliang ka Nehu Su baka ki Union Nilaiwan kundu i Madam Amperin hakaba nakaliang kecumi nilai kundu ki cabinet minister ki bapir haduk ba nilai persang banwat appointment do ICM ti pemtahi ke schedule kadang tait hakaba ki ong bagi sai kundu ki kinyak sngi ti nakaliang kecumi ngin nang wat persang wit banwat ta appointment banyak ban kundu yulat buat kumju ICM ti haduk mentahi kajing kundu jungi nilai kundu i sir i alhek buat kunjung di Madam Amperin buat nyala air jadi ni kamu merendam entah sini nak bayi dia kecil juga sekolah bak ni tu kamu pilih ihi nak yang i bayi profesor lah simti kum tai provisi juga sekolah bak ni buat so ibu lah na station tura lah simti kum i profesor juga ni tura di nak yang kejung ihi ngimdan persak ngimdan kita kejing persak yunu andre kejing persak lagi kedi halal ke prosedur di kamu pilih ihi kajing tungi ila tunga rum cim senam daga prosedur ka bambiang ti nakaliang kajung iru ila kentai aku tunggu pol ti menta bali bat ngilingok ba ila simti kay kini ka kam komprovisi ha ka ba i refer ka tu jo ka dia ka ba iyo tu sti mencim senam ho banai lu ba ti nakaliang kajung ila tho sti shu sa ministry marma ha ka ba ngilai question i ministry kumno ba la shutung i kam ko no prosedur ha ka ba ngili kendu i ba nakaliang jungi pensngau yang ba na ministry kila ai kata direction re nilai ban e kata ka sti na ni kata jing shai habi de bat kata jing yo ka direction jungi na ministry re nakaliang jungi kim shimla la ban produce ye kata ka sti na ni kanunu ku kat kasla je nakaliang ka jungi hi kata jing persak kam di ru ye i na ni tai professor natura ban chim ta produksi re ka jing persak hi ka de hlor ka jing bambiang ka jing thum jungi klem ko proper procedure klem ya na ka isi klem ka nu ka jing recognize hadu naki stakeholders berokhat hi dia rabani ko hi nakaliang kajungi nilai thok kan ki stim meredam ru nila aish ki minister ki papir hakaba nila wat appointment ya i sarakam beri education minister hakaba menta idam dan nangba Delhi dia nakaliang kajungi ngala syu kren verbally tayo malale batu nila pha meredam ki limba ka WhatsApp dia kini kinjat si bansuan si di lapo shlong penduduk ni dia nakaliang kajungi ru insa rak ni meredam bagi pensong ke di bat kunjuru habi begini kabinet minister berkhidmat dengan persang macam banwat kita appointment bagi pensong ke di sekolah bak ibu memilih ke sekolah bak ibu mata kalanang tron kan tahu visi dia waktu pol balalet ni iba dan visi charge ti kalong ke bayar dia nanti beri mata lesi ke jung jung dia shukla banong mendu di provinsi lesi dia punya di stesen nombak Delhi national nombak Delhi nani negeri WWG state di nakaliang jungi hi kalong kiki bagi ni persak ben bat ngin num pedang ada myat ke prosedur kumbapilai hi adu mentaru kani ke komiti kampanye la ai kata ka report ke jungki di nakaliang jungi nang top stibat ngin pancing sai ben national ministry bat kumjur ngin rak kani ke isu syaulat bat kumjur isu siam kini singi banwan
Tek ai bete ka ba fikwa nak ni kalyang juga minister begini ka ni ka beta. Dia gumba filai kini ke isu bangilai kun kelayat sekisan benai kalajinga sekisan benai ganti hagaba padan ke ru ke jing shim initiative long haga jing pet tingi pat i gnu ke initiative nak state government dia nakal yang kejungi ke jing wan kundu kini cabinet minister kalong ban biang ya gini ban pet i biang kini ke jing sham ke jing ke jungi jigi stakeholder jing university jing nihu kini ki cabinet minister hagaba kenra bat ken pensau show minister chief minister bat kunju ulat jing ni ke state ni ke celang jungi kumbangilai pensyar punya ke jing thum i ngimdan kanu jing ngimdan kanu jing thot ini bawan benda provisi hendai ke persedia kambiang te nakal yang jungi hi ngi supersa kata ke persedia ladi wan persedia ke babiang nakal yang jungi ngilong ki bakulut ban piang te pengtahi nakal yang jungi ki isu persa baka persedia tempat biang kita ki persedia bahagian betul provisi dia ngai ngatrai rum bepilai hi ke stiu na mention te kumjuru habedi ki stakeholders kini huta ki metaru kilai persa hajing thungi kawihi gadau kadiba khamyat na ke isi te gumba philai hi macam senam bola pasang menkhat kata isi marmar hadin ke jing saksan jungi andai hadin ke jing desktop no isi meeting te khamchem layo su ban pas ban ong ban appoint ni kum provisi andai la su notify claim kata ke jing pas na isi meeting te na ke jing jungi hi bang hagatu poru nilai i bai impediang bai su thu hi ba kamde ga prosedur ga babiang te ngiling smulingo ya ga pamta pat nu kini amut profesor kelapadan kum provisi andai nak yang jungi next campaign banong ba imno pediang bakam di ke proses ke babiang ke prosedur ke babiang Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya